Načelnik opštine Pale Boško Jugović podijelio je danas 94 kompleta udžbenika djeci iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva od 3. do 9. razreda svih osnovnih škola sa područja Pala u ukupnoj vrijednosti od 15.000 maraka. Jugović je za Paljanske novosti rekao da će ova pomoć biti veoma značajna za one porodice koje nisu u stanju da priušte udžbenike djeci, te istakao opredijeljenost opštinske uprave za pomoć paljanskim osnovcima i u narednom periodu. Gledali smo da taj spisak bude adekvatan i mi ćemo i na druge načine pomoći polaznike, odnosno osnovce sad u ovoj školskoj godini. Nadamo se da će ovaj virus, pandemija virusom korona prestati što brže, tako da oni mogu da nastavu odvije onako kako pedagoški zavod nalaže, ali u svakom slučaju odvojili smo preko 15.000 konvertibilnih maraka za ovu nabavku i to je najmanje u ovom trenutku što je opština mogla da izdvoji. Želimo da ti đaci te udžbenike koriste u zdravlju, da budu dobri đaci i svima njima zajedno sa porodicama mnogo sreće, uspjeha, zdravlja u novoj školskoj godini. Udžbenici za djecu iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva nabavljeni su posredstvom opštinskog odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, a načelnik resornog odjeljenja Igor Ikonić smatra da će ova aktivnost biti od koristi paljanskim osnovcima. Važno je reći da je opština Pale prvi put na ovaj način pomogla učenicima osnovnih škola. Pretpostavljam i siguran sam da će im ovo mnogo značiti i samo se nadamo još da će oni te knjige izučavati, što kaže, u zdravlju i radosti. Što se tiče nas, mi smo ove godine izdvojili budžetskom stavkom 15.000 konvertibilnih maraka, a načelnik je iz svoje budžetske rezerve, da kažem, obezbijedio ostatak sredstava, tako da smo upotpunili taj spisak i zastupili smo, što je najvažnije, sve škole. Znači, ispoštovali smo te spiskove koje smo dobili od svih škola i od Centra za socijalni rad. Nadam se da će ta djeca biti srećna i da će to svakako pomoći njihovim porodicama, jer definitivno ovo nije mali izdatak za jednu porodicu. Predstavnici opštinskog rukovodstva poželjeli su srećan početak nove školske godine i polazak u školu svim osnovcima sa područja opštine Pale. Nova školska 2020-2021 godina u Republici Srpskoj počinje sutra uz poštivanje svih mjera zaštite od virusa korona koje je preporučio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.